24 hours a day, 7 days a week. Radio SKUPHE is the voice of the Kingdom of Swaziland, showcasing our Swazi dynamic cultural experience. Radio SKUPHE. Radio SKUPHE. The voice of the Kingdom of Swaziland. Radio SKUPHE. Radio SKUPHE. Yakula mina Mbesate wenetena Yakula mina Mbesapitole tina Yakula mina Sambesetroleni Sotomele ngakona. From time to time, stay tuned to Radio SKUPHE for relaxing sounds, soul, jazz, and more music from all over the world. Stay tuned to Radio SKUPHE, powered by Zips Pro Media. Something special, unforgettable. 24 hours a day, 7 days a week. Radio SKUPHE is the voice of the Kingdom of Swaziland, showcasing our Swazi dynamic cultural experience. Radio SKUPHE. Radio SKUPHE. The voice of the Kingdom of Swaziland. Radio SKUPHE. Radio SKUPHE. Begune mvombatana yahlangana nemfana impumalanga neshonalanga yona le mvombatana ikhulisekile kunala mfana lo unina kadala ngawabona Radio SKUPHE is the voice of the Kingdom of Swaziland, showcasing our Swazi dynamic cultural experience. Radio SKUPHE. Radio SKUPHE. The voice of the Kingdom of Swaziland. Radio SKUPHE. From time to time, stay tuned to Radio SKUPHE for relaxing sounds, soul, jazz, and more music from all over the world. Stay tuned to Radio SKUPHE, powered by Zips Pro Media. Time to time, stay tuned to Radio SKUPHE for relaxing sounds, soul, jazz, and more music from all over the world. Stay tuned to Radio SKUPHE, powered by Zips Pro Media. For the best entertainment and adult contemporary music, tune into your #1 station, Radio SKUPHE. Experience Swazi dynamic culture with Radio SKUPHE. For relaxing sounds, soul, jazz, and more music from all over the world. Stay tuned to Radio SKUPHE. Radio SKUPHE. Radio SKUPHE. Radio SKUPHE. Radio SKUPHE. 24 hours a day, 7 days a week. Radio SKUPHE is the voice of the Kingdom of Swaziland, showcasing our Swazi dynamic cultural experience. Radio SKUPHE. Radio SKUPHE. The voice of the Kingdom of Swaziland. Radio SKUPHE. Radio SKUPHE. Baby, you're all that I want when you're lying here in my arms. I'm finding it
yes. La khona ngise Class Hill Studio edolobheni ngamanzi. Ngiyakubingelela mlaleli eMpumalanga eNtshonalanga eNingizimu enyakatho ekhaya edolobheni enganganana seHlanzene. Ngiyakubingelela amakhumbulo amane emhlaba silapho kangwana umsakazo ofinyelela khona le Radio Skuphe. Ngale Radio Skuphe yeluthu bosuke wefine ngayo la khaya. Sawubona. Awumangalelo sesisakadele eMaswati laseSwatini kangwana. eMaswati amSwati. Mswati wesithathu. Siyaroka man. Libito lami ngingujustice. Ngingumjustana. Nginguphinda. Ngingumnandi enjalo. Dlamini sibongo sa. Manga buthanza unongangibita ngakhetha thakane ngishunqothule. Ngingimahlafuna shashula inkunzi esiphokopoko. Ngingumfana lo dlala isingemfoloko. Umfana lo sinyama ngithoshe izivuthwe. Umsa wemphichiphisha amandla endoda. Umsa umgwaze gejini. Umtukulo wakho lo mtukulo wamthatha ebottle cheese. Siyanivusela nebelibhutanda bakahile libhutanda balakasomhlolo. Engani indaba leyibhuda bese laphinda layiphundula. Nene benkankeke sesemasotsheni lakhala esedlamini yatibona netinyo netimpilo. Muletleti tsathi inziza phela mntanganda bathi yabhulabhula emaphiko. Manje itile emlomo uyakhuluma ticetsa tonke tindzaba. Kwaye kwakhutha umfato kwamamba ingutsi. Wathi hayibo mema mfana msambe sibele kwela isikangwane. Ngeke sibuswe ngomswati thina esimswati simathi kahle. Ngomsinso kumbeno. Shona inkankeke sesemasotsheni. Hayibo. 1 2 3 4 5 Shona phansi. Ngisho nebe msobhuza kulezi zinto ezintabu ngimasibekele. Sihlanga uqwati mina ngetulu kwedlomodlo. Lapho khona faka abafathi abathathu khona. Lobe kuhamba embili bekangidlebe impheca. Lobe kasemkhathini bekangidlebe ikhanyela ilanga. Lobe kasekugcineni wangimangale isamba ngezitho ngoba bekakade angidlebe ishaya insanyeni. Bebapheke buhobe. Wafika wona ubuchithwa bosakade. Bakubuta bathi uyaphi eMswati. Wathi wena ngalapha abantu abangafo khona babula ukukhona kuluphala. Just sangenele masengela Radio Skuphe. Radio Skuphe kayiwani. Jobo mova Radio Skuphe xamke emva kwami. Radio Skuphe. Kunjani na kunje? All right. 4 hours a day, 7 days a week. Radio Skuphe is the voice of the Kingdom of Swaziland, showcasing our Swazi dynamic cultural experience. Radio Skuphe. The voice of the kingdom of Swaziland. Radio Skuphe. Kuthe matfote ngdawo uthatha incingo tami imshayelo wa manga usanza ungishayela lapha e-studio la ngihleli khona ungangithinza inombolo le uthi it's the voice of the Kingdom of Swaziland, showcasing our Swazi dynamic cultural experience. Radio Skuphe. The voice of the kingdom of Swaziland. Radio Skuphe. imakethe yami ngifusha njalo nokeke seyingidedela. Alright, ungangithinza inombolo yami lejwayele lapha e-studio ithi W7 1308886.
inombolo yami lejwayelekile lapha estudio ithi W7130886 so ngangitsinza ngakufaka emoyeni konjani na konje utangitsinza ngakufaka emoyeni masinyane uthi mathute mangabe ushaya kulela noma ushaya eSouth Africa eMzansi ubovele ushaye +268 bese uthi 77130886 uyawuthola the money maker emoyeni uJustice umchestana mfoka Dlamini konjani na konje ake ngiphakame nale ngoma We are the people of the night. We dance all night. We are the people of the night. We dance tonight. We are the people of the night. We dance all night. We are the people of the night. We dance tonight. Oh, people wanna spend the night. This is what they want. The people want a song, so people sing along all night. Oh, people want to dance, yeah. Oh, people want to go and cry without an ending. To let the love flow. We are the people of the night. We dance all night. We are the people of the night. We dance tonight. We are the people of the night. We dance all night. We are the people of the night. We dance tonight. Sigo Radio Skuphe lapha sikhona khona sisakadela emaswati la seswatini kangwane sisendazi kaManzini yebo sisendazi kaManzini la sisakada khona sisakadela emaswati la seswatini kangwane sisesekla Hill Radio Studio. Alright ukhona losaselayini lami njengamanje layini lami sengidamfaka emoyeni ngimcele kusavusele bangani bakhe netihlobo takhe kunasathothu la sasemoyeni njengamanje ngiyamthatha so semoyeni sathothu sakumoyira sawubona yebo unjani na ngiyaphila njani wena ngikhuluma nabantu akabani kuphi ngikhuluma naNtsiki kuMathapha embi kwakhe naNtsiki kuMathapha embi kwakhe yebo Ntsiki kuMathapha embi kwakhe ngicela ubavusele ekhaya ngicela bonke bakakhaya ukuthi ngizothapha ya nebangani bami Bangani bakho? bangadi uyafunza noma awufunzi no angifundi sowucedzile esikolweni yebo boso ke wangena ku internet wayitfola noma ku Facebook wayitfola Radio Skuphe no sengake alright mawufuna kungena ke Radio Skuphe ngicela ukutshela ukuthi ungena kanjani ku Facebook yakho utasithola khona uthi www.radio Skuphe Yeah. Skuphe okay uthi www.radio Skuphe. okay Alright mangabe bongathanza ngudlala ingoma bongathanza ngudlala ingoma yabani listen forth bengathanda ungidlalele ingoma ya Beyonce Around the World ingoma ya Beyonce. Alright ngidakufakela stage sakho mama ukuthi mathuthe ngicela usearch icingo lakho utabe ungithola elayineni sibongele kusishayela usuku lokholobelo lehle uyeva mase. okay bye Alright bye bye. Dame un
Era apenas te pedir, mas de outro jeito. Beijo como eu sei, que nunca senti. Eu sei também que só depois Incingo masala kusithathe njalo la sisakata khona sisakata kamanzini. Sisakata le maswati la siswatini kangwa. Uyativa yini letinto letikhala kolethi? Kolethi lethi qhamuka lamva kwampela. Libito lami nginjustice the money maker mfoka dlame. DJ wena penda sepeta. Vem ter comigo, vem, meu amor, dá-me beijo. Ela nami ngicetha ukukhuluma nansiki lapha kuMathapha uthi ushaya kuMathapha embi kwakhe. Uthi ucela ingoma ya Beyonce. Bathe ngiyacheck emshinini. Hayi khona. Siko tankolele lapha kuMathapha embi kwakhe. Bathe ngiyambuka Beyonce lo. Emehlahla baphansi. Noma kanjani la ngendlelenzela kwangiphinza ngishela ngidakuthola thathe wethu. Ayibe incane phela. Khona steward kuyiphatha. Sinto meu corpo balançar quando os nossos lábios se tocam. Sinto o desejo de te amar. Mangabe bosenga kweva ngeRadio Skuphe sesemuva. iRadio Skuphe iyarokha eSwatini kangwane. iRadio Skuphe iyarokha eSwatini kangwane. Libito lami ngingimane maker justice umfoka dlamene. Ngisakade nawe mhleli nje ngiyohlala nawe kuyawuthi manje kulamla leso sikhathi la ngiyohlukana nawe khona. Sisebumnanzeni. Inombolo yami lela e-studio embi kwami ethi 77130886. Mangabe ushayela Mswati. Mangabe songaphandle kobofaka lokwa +268 bese ulandzelisa ngayo le nombolo. Mangabe ufuna kusenda i-message uyisende ku76067885 noma ke ku 6053525 76053525. Ongela wama message atawutheleka la ngofundzela wona. Alright, ngikhuluma ngemi 24 hours a day. ngikhuluma nje ngamanzini la ngikhona la ngihleli khona ukuthi mathutele ngikamfaka baselayinini la ngitawukhuluma naye ngixoxisane naye. Yes, isakatele maswati la seSwatini kangwa. Radio Skuphe. The voice of the kingdom of Swaziland. Radio Skuphe. Ayibo. Sekunjalo ke manje. Sekunjalo. Hayi konakala. Ngicela ningitsinze bakangwane ningitsinzela yini nami sisitablisa ngiyalibona icingo lami solo kulibhanyathe njalo ngidakuthatha ukuthi madodela yini. Asekuphakama na ingoma nayo lela mva kwami. Abash. John nawe. Alright, ake ngifunze na message khona lo ngisendela message la uthi yemjastana uyarokha mfana wasekhaya. Siyayiva le Radio Skuphe siyayithola futhi la etingcingweni tethu. Siyithola ku 106.4. Yebo kunjalo uqinisile. Mayitune wireless yakho uya ku 106.4. Ungithola live. Uthi ke lona emjastana siyakuthola lapha ku 106.4. Uyarokha mfana wasekhaya. Uthi ngicela kuthathana babangani bami. Uthi ngicela kuthatha Mduduzi Mpipi Dlame. Hayibo yini ke le Mduduzi Mpipi Dlame usebhetani. Uthi ngicela kuthatha Themba umfoka Dlamini ebhetani. Uthi ngicela kuthatha Thembi wakalukhele lapha kuMadonsa. Uthi ngicela nekuthatha Tanele wakavilane lapha eNesitsheni. Uthi ke ngicela kuthatha na Jabulani Sigudla dosinja. Awu athatha. Ngiyalathi le jaleli.
Nikela bangibiza umoya lapha kaManzini. Bakusatha edotsinje mngani wami uyeva yini? Bakusatha ku Radio Skuphe. Uthi ngimi Mandla wakasimelane. Ni lapha emvutsheni. Uthi ngicela mangabe indoda uhamba kahle. Uba ungidlalela ingoma ya DJ Cleo. Noma sowuthola yipi nje emlangeni kwala hlobi. Yimloyi. Yemadoda. Ngiyakova mfana mtala lapha endawo semvutsheni. Ngidakudlalela mangidawende kangi-4. Siya rocka vele kunjalo nje. Awulalele la. Sekhaya la sikhona khona siku Radio Skuphe eseklassini kaManzini la sisakatela khona amaswati la siswatini kaNgwane. La sihlele khona sisakatela amaswati la siswatini kaNgwane. Kunejala eselisemoyeni la inini lami la ngidalifaka ukuthi nalo livusele ihlobo talo. Litawusho ukuthi lingibani ngwakabani. Khona usasemoyeni nokunenesa kumele emoyeni sawubona. Yebo. Unjani? Ngiyaphila. Ngikhuluma nabantu wakabani kuphi? Ukhuluma Steven Dlamini eBhetani. Ninjani eBhetani empeleni? Ya. Nabani futhi? Linda Dlamini ukuphi yena? Uhlala eBhetani. Alright, awumvuseli babe namake. Ngiyavusela. Njalo phela sithi ngiyanivusela babe namake emsakatweni weRadio Skuphe kaManzini. Ngivusela na-Asandi uhlala eBhetani. Na-Asandi uhlala eBhetani. Alright, ngomsakato weRadio Skuphe lona sisakata siphansi kaManzini edolobheni. Okay, ufunza bani? Ufunza grade 5. Ufunza grade 5? Yeah. Alright, ukhona lo mnyelo ongathanza kuvusela futhi lapha ekhaya? Ukhona. Niketa lo mnyelo othathanza kuvusela. So mining yakomela Radio Skuphe sawubona. Ngobani wakabani ngikhuluma naye? Wanda Dlamini eBhetani. Kunjani Wandas? Ngiyabheka. Alright, ngicela uvusele ihlobo takho. Nakucela ngiphiwe eBhetani. Yeah. 21. Yes. Bese
Yes. 24 hours a day, 7 days a week. Yes. Radio SKUPHE. Nabando mwenye force. Voice of the Ngicela kingdom ungibambele of kancane ngijike Swaziland. magethe, ngibambele kancane ngijike magethe. Showcasing our Swazi dynamic cultural experience. Radio Scoop, Radio Scoop. The voice of the kingdom of Swaziland. Radio Scoop, Radio Scoop. Mani meke ya roka rone Radio Scoop emsakatho no receive kangwana lo sendazi lasenza kuvula indasi kamanzini emsakatho khona emsakatho masotha sisathe kangwana wana ngibongele kumshayela mfana osekhaya uyeva mos uthi phathe kahle usuku wakho kube kuhle yapha Radio Scoop ayibhakse ya roka yini. Alright, bye bye Wandas. Bye bye. Awesome. Sakata khona ku Radio Scoop endansi edorobheni kamanzini ziyasha ziyarara ziyatuma siyamporona ngibona ekhaya ake unjani lapho la ukhona khona akawulalele nakuqhamuka la mva kwami. Sakathe namaswati laseswatini kangwane. Yebo siku Radio Scoop lasikhona khona ese-Class Hill kamanzini kunelijala selivele ngilithathile liselayinini lingishayele seliselayinini lami lalikhona khona wena okunanesa komukela sawubona. Kunjani babe saphila nathi ngikhuluma nabantu ba? Babe ngimani mekhalo khuluma komine ngikhuluma nabona kwabani kuphi? Ngikhuluma na DJ Farmboy ngapha kaHlathi emfundeni. DJ Farmboy kunjani kaHlathi? Ngiphila kaHlathi nani sidla nje inyama lapha silele ngulube la. Nibulele ngulube. I-Radio Scoop lena lokhuluma kuyo ungathini nge-Radio Scoop? Radio Scoop. I-Radio Scoop lena lokhuluma kuyo manje. That's what they're for. Hey, Radio Scoop. Usemoyeni njengoba ngikutshela njengamanje. I-Radio Scoop uyakhona yini ungena Facebook wena? Ngiyakhona ngena khona futhi wami. Uke wayithola i-Radio Scoop ku-Facebook? Yabo ngithola ku-Facebook lapho ngitshela ukuthi sivisit Radio Scoop. Bese ayithola sese access lapho. Ngiyoke lena lo. Bathi uyithola la ku-website bathi uvele uthi radioscoop.com bese ke seyakhona ngena. Ngiyoke lena sokhuluma kuyo manje awuthathe ihlobo takho kwemnanzi kakhona. Ha, ngiyabonga kakhulu lapha angikhathi dekho mazibuka lapha kumanzana mfana wami. Ngiyengiphinda ngithathe nabakwami lapha kaHlathi. Yes. Ngoba kaHlathi njena hawu ngiyamthatha naye babe nje mazibuko lapha ngithathe kufanele kusipho kuwinile mazibuko madoda ngabakhohlwa njani bonke ngithathe nabondiyoni lapha eShambeni. Yawathi ngibonga kakhulu ukuthi ngine Radio Scoop madoda nikuphi mina endzaweni sakadani kuphi. Sisakatha sikamanzini ese-Class Hill studio. Ngiyabonga kakhulu babe inkosi mayinibusise. Yini ungathi all right bye bye. Siku Radio Scoop la sikhona khona ngicela ukukhuluma nelitshala lapha yena mshayeli wala kama litshala elisitele DJ
awu kumnanzi nakunjalo hayibo siyasha ziyarara siyathuma siyamporoma iRadio Scoop lengisakathi awulalele nabo umnanzi wesumva kwami. Khona mlaleli basekhaya salokuthi ithume njalo tincingo ngena ndleleni ngiyalibona icingo lami liyabhanyatha khona lwasaselayinene wena unene ngakusasa sosemayini sawubona unjani Ngiyaphila ngikhuluma nabantu akabani kuphi ngikhuluma nabantu akabani kuphi ukhuluma naLindo ngokaZulu Lindo Manzana ngumanzana ngicela uvusele ihlobo takho Lindo vusela ihlobo takho masinyane Uvusela babena mali bakuphi bo babena mali ngilokuncane nkosi yami lokhu ngiyakucolela bakumanzana alright bye bye ke Lindo uyeva uthwathe kahle uyeva yabani ingoma le bye bye Radio Scoop namlalelo sekhaya la ngisakatha khona ngisakathela maswati la seswatini kangwane ngilokhu sekuncane nkosi yami bakunika nakuba kuniketa lithuba tanana chadalala bomathananazana ba kunjani vele lokusekuncane bakha banjani bomkhulu bakhona nabokhokho bakhona ekhaya emadolobheni kunjani lokusekuncane nibokunika phela nawugagagaga kubule maqanza njoba kunjena nje lokusekuncane nikunika egagagaga bude maqanza nkosi yami ngiyakuva kuyangena kuthi ngikumanzane kuthi ngivusela babena ma awume alright mangithi Radio Scoop rock ngisengadlali rock ngalendlela elimangalisaka la ngisakatela khona ngisakatela eseclass lika Manzini ngisakatela nange maswati phela seswatini kangwane Mswati wesithathu DJ Mani Meka lo hlena kumnanzi nakunje unane message lephinze kungenile asangakanani ama message angidida mntana elikhehla maze ngakhumbula abafana ba radio kwala ku radio kwala injani nje bafana la kunjani kusikhuphutha abantwana madoda ukuphuku kumnanzi nakunjalo imani Meka ke lena eswatini kukhona ke nangilosendele message uthi emjustana ukhulumelani manga uthi Radio Scoop lena phela sinesiva kahle lelo ukuthi ligwala FM emadoda ngabe lento siyishaya njengeligwala uthi ke alright bangabe ke ngicela kusatha nathi ihlobo tya uthi ngicela kusatha amandla waka Kambule ukumadonsa uthi ngicela kusatha Dudu waka Nkambula usebenzele ekhasini uthi ngicela kusatha Zakhele waka Magagula
uthi ukumathapha emaphoyiseni police college uthi ngicela kuthatha Musa wakambatha ukaManzini naye uthi ke bese ngibathatha bonke balandzeli belwesela iManzini Wanderers uthi ngithi bafana kuvotwe uthi ngithi kumahale ekhabo wesele uthi bafana yenu le charity cup le habo uthi asishintsheni lethu uthi rock away DJ Mjastana uthi ke we Radio Skuphe niya rock abafana uthi yini ngathi ndayisha phansi le SBIS1 uthi yini ngathi lo msakato wenu ngumsakato wesibili la eveni la nje emhlabeni uthi ke umsakato lo uhamba phambili wokuqala ligwalagwala FM uthi bese kulandze Radio Skuphe. Thank you very much siyabonga kumnanzi nako njalo. Alright sibongele mfana wasekhaya ukulalele nemvule ngidayiphakamisa la. Alright, uvumelekile la Radio Skuphe ukuthi uthi uzivakashela usitshele ukuthi ungubani wakabani uqhamukapi. Kuba mnanzi nakunjalo phela. Uyathi abantu abaningi badidekile banele kuyiva lento ingene emakhaya bayiva ngempela ingene emakhaya la e-studio angathi ukuthi sebangakanani abantu abakhona. Angathi baqala nibona umsakathi. Ngamani meka. Noko ngidabafaka. Lento yesive phela le. Alright, Radio Skuphe lana lo uvulele kahle mawuvulele yona itholakala ku 106.4 MHz. 106.4 MHz la sakata khona sakata ese-class. Here kaManzini, sihleli kaManzini nje la sihleli khona. Alright, kunelijala seliseceleni kwami la. Lijala seliseceleni kwami nalo. Yakusibantu la studio emva kwami mangisingiyabuya kamshiyalo wa noko le jangda lithatha leceleni kwami. Wena kunene siyakuvusela emsakatweni weRadio Skuphe. Siyabonga mnayethu mina nguVincent Ngakazulu nitelana kule studio lesi ngikuthi siyeva ukuthi kuna Radio Skuphe esifuna ukutibona ngemehlo nekuva nikubuka ukuthi emaswati sakuthiwe kangaka kuba sekune studio lesikhulu kangaka kuthiwa iRadio Skuphe mnakethu. Alright uthi uqhamukapi mina kethu watcha mina wethu ngekuva bunanzi mina wethu ngibone ukuthi ngalethi cast late ngathi ukuthi abantu bonke nathu bayafuna kulalela kophangi ngesikhathi sangihambe ngokube ndasi ngibheke ndasi kaManzini eBremasdorp ngisuka eMbabane mina wethu edolobheni elikhulu eMbabane. Yeah. Alright mina kethu ake uchaze nje ngoba ninayo iSBIS1 radio station ninayo neVOC kaManzini. Alright nyalo sekungedekena iRadio Skuphe yini ongathanza ukufaka nje ukukhuthate noma ukubone ukuthi okay lokho kukahle nje basengenena umsakato nami noma buhle bawo lo msakato nebubi bawo ngachaza kanjalo nje. Kweqala nje lengakhuluma mina kethu ngakudumisa kakhulu ngela indlela lo msakato uthiwa iRadio Skuphe lo mengakhona nangalendlela lobuhle ba nangalendlela abasakathi bakule Radio Skuphe labamukela ngakhona ivakashi tabo kanye nesive song bese ngiyabuya ngithi ke ngemisakato ngubona uhamba phambili kakhulu yebo sinayo imisakato njengabo SBS1 nabo bo VOC kopha imisakato nayo le phambi imphefumulo leminye kopha nalona ngulomunye lohamba phambili kakhulu siphinde futhi sibongela wona amaswati nelevel emaswati sibongela nayo inkosi ukuthi abantu babayo nembala live balithanza nawo umsakato ongedekile ngabe.
mawungena la nguvile nguva mshiyalwa ngiyakubuka ngibona solo uyakhuluma uyakhomba yonke lemishinelela ngiyakubona ukuthi hayi lelijalele liyafuna nalokho ongena lisakade la awucabanga usijoin mina kethu uyabona kube emathuba impela angaba khona ngingafisa ukuthi ngibe ngumsakadi yokuqala kulena ndawo kulena lize ukuthi ngene nami ngibuka ukuthi mengemenge lebulapha ngekhathi mina kethu ngathi ngibuka ngalana ugcwele ama computer uyachafadwa mina kethu nami ngiyafisa ukuthi ngijoine ngibe ngumunye wenu kulena ndawo kule studio lesi ovule kahle mawuvukelele lo msakade lona uvulele kahle mawuvulele lo msakade lona iRadio Skuphe uthanza kuvulwa nje lelijanga ngiyawuhlala nalo leni selitawuhlala la celeni kwami confident ngifuna ngentele yona jobufa akawujike manje ujike kancane lapha ekhaya manje yini wena lokuhlala solo kwahlala kumakhatha kanje akujike Radio Skuphe. Radio Skuphe. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Skuphe is the voice of the Kingdom of Swaziland, showcasing our Swazi dynamic cultural experience. Radio Skuphe. Radio Skuphe. The voice of the Kingdom of Swaziland. Radio Skuphe. Radio Skuphe. Radio Skuphe is the voice of the Kingdom of Swaziland,
showcasing our Swazi dynamic cultural experience. Radio Scoop, Radio Scoop, Radio Skuphe. The voice of the kingdom of Swaziland. Radio Scoop, Radio Scoop. Welcome to the dance. Alright, go Radio Skuphe la sikhona khona sisakata endasi seclassic kaManzini sisakata lemaswati la seswatini kangwane. Kunelijala selisemoyeni elayinini lami la ngidalifaka nalo livusele. Wena onginanese komukelo semoyeni sawubona. Hello. Yebo njani bhuti wami? Hayi siphilile bhuti wami. Ngabe ngikhuluma nabantu wakabani kuphi? Ngikhuluma noDr. Vaya ula eJozi. eJozi. Awu niyasithola eJozi. Alright. Umsakato Radio Skuphe lona lo sakatako. Ngiyakuva mfana wasekhaya ushaye eJozi. Yeah. Yeah, ngicela ubavusele lo ngathanza kubavusela. Hayi ngivusela wonke umuntu owazi uDr. Vaya ngengibabale baningi kakhulu. Baningi kakhulu. Hayi baningi kakhulu wonke umuntu nje owazi uDr. Vaya ngamvusela. Yeah, ngiyakuva mfana wasekhaya ukuthi uselayinini le Radio Skuphe la. Ungathini nje nge Radio Skuphe longakusho lokuncane nge Radio Skuphe? Hayi ngathi nje hayi inqubekela phambili la ibe khona yabona iprogress. Yeah. Yonke into ihambe kahle nje. Yonke into ihambe kahle. No nami mfana wasekhaya ngifisela inhlanhla uyiphathe kahle lapha egoli yangizwa. Alright, ngiyabonga bhuti wami. Thank you baba ne. Sharp. All right. Semsakatweni we Radio Skuphe la ngisakata khona ngisakatela emaswati la seswatini kangwane. Yes, ngicela khuluma lelijali ngishayela lapha. Ma advertise yangihlupha ngiphushe njalo emarket yami. Engihluphe njalo emarket yami. Ngiku Radio Skuphe la ngikhona ngisakatela emaswati la seswatini kangwane la ngicela khuluma lelijali lebelishaya lapha ngiqolise emlaleli enzabe emkhuhlane. Ngicela khuluma lelijali lebelishaya lapha endase eMzansi. Endase Johannesburg. Awungethuka madoda kuthi siyatheleka. Welcome to the dance. Athuka ukuthi siyatheleka la event ngasemzansi endase Johannesburg. Awuthelekile ngilivile lelijala lapha uMavaya. Lithi ngisenzansi eJohannesburg. Lithi nginifisela inqubekela phambili kulo umsakazo. Hey madoda. Ngiyathemba ukuthi nakuba eEurope kophi nemidalo elizulu nemhlaba yonke le ndvita uhlangana ngane siya rocka vele noma ungasithanzi noma uyasithanza siya rock one time kunalomnye umlaleli ngidamthatha lo selayinini lona ngumkami ushaya endase eJohannesburg naye uyangiva ukuthi ngiya rocka nginamthatha naye beselayinini ngamfaka ukuthi mathuthi 7 days a week. Radio Skuphe is the voice of the kingdom of Swaziland, showcasing our Swazi dynamic cultural experience. Radio Scoop, Radio Scoop, Radio Skuphe. The voice of the kingdom of Swaziland. Radio Scoop, Radio Scoop.
Radio Skuphe kayi-1 lena la ngisakata khona ngisakatela emaswati baseswatini kangwane. Fighting no stress, no rain, no snow. Every time when the sun is shining through, I notice through the sky I'm think of you. It's a place where love and flowers grow. No fighting, no stress, no rain, no snow. Every time when the sun is shining through, I notice through the sky I'm think of you. For the fourth time, Danjo! From time to time, stay tuned to Radio Skuphe for relaxing sounds, soul, jazz, and more music from all over the world. Stay tuned to Radio Skuphe, powered by Zips Pro Media. For the best entertainment and adult contemporary music, tune into your #1 station, Radio Skuphe. Experience Swazi dynamic culture with Radio Skuphe. For relaxing sounds, soul, jazz, and more music from all over the world. Stay tuned to Radio Skuphe. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Skuphe is the voice of the Kingdom of Swaziland, showcasing our Swazi dynamic cultural experience. Radio Skuphe. The voice of the kingdom of Swaziland. Radio Skuphe. Kulandzela kutsi mlaleli labanye basishayela basemakhaya labanye bashanga ngenombolo tasemzansi South Africa bashayela iRadio Skuphe bashayela la ku cellphone yami ukhanza sibese bakhatheka ngale ndlela ngisini bekunene ngisini bantu base South Africa wa very much sorry komse purka pisnania omse kafir rakes vatagyo se kak vatagnet jerusedag kom te ja wat ek net is gooi was gewoon maar A week. Radio Skuphe is the voice of the Kingdom of Swaziland, showcasing our Swazi dynamic cultural experience. Radio Skuphe. The voice of the kingdom of Swaziland. Radio Skuphe.
Akumnanzi nakonjalo. Hayi ukuthi bengisanyamalele emlaleli lasekhaya. Njoba ngikutshelile ukuthi akusibantu la studio babulala inyoka. Sengizama ukuba sotha silokune. Kumelana ngaphandle. Bonke nje uyathi bafuna kubona lo mani mina. Bathi uyarocka mntwana. From time to time, stay tuned to Radio SKUPHE, your number one news leader. Alright, njoba ngisho ngithi market yami ngiyabe solo ngidonse njalo. Sengisho ukuthi uma mangani mangithola kangaka umlaleli wasekhaya. Bese ngiphumelela ngaphandle ngibasotha ngifuna abangenisa ngamunye ngamoya. Ngiyabona nalesikhathi sekude kahle hle. Sekuyashisa la studio. Mosi bonke labantu abalabadlikisa. Wonke umuntu la ufuna nje ukungitsinza. Wonke umuntu la ufuna ukutsinza microphone. Wonke umuntu la ufuna ukuvusela ekhaya. Ngeke sikwente kanye kanye. Komnanzi kona ka Radio SKUPHE. Baningi kakhulu abantu abala studio umlaleli wasekhaya. Noko sitabasotha ngamunye ngamunye. Umsakazo wesive phela lo. Wabo. Akufanele sibe nemona. Umona uthi ngeke. Umona usale uqale esweni. Uye enhlitiyweni. Emva kwaloko deni. Alright, mlalelo sekhaya salo kumnanzi njalo ku Radio SKUPHE endazi kaManzini la ngisakatela khona amaswala laseSwatini kaNgwane. Kumnanzi nakunjalo. Alright, kunenjalo salo ngihleli nalo la eceleni kwami. Kodwa uthi ungimr bani ba? Ngumr Vincent Zulu, DJ Manimeka. Okay. Uthi uqhamukapi kodwa? Sengiqhamuka ngisuka eMbabane nake ngitobona umsakado wala eRadio SKUPHE. Ngakuphi kodwa eMbabane? Ngihlala kuManzana. Ekumanzane kumakhata man. Kanjani emakhata kuManzana? Ayabanza impela, abanza emakhata khona, kuyabanza impela inzala khona lena inzala engathi vele iphasi, inako lokho isetulo, inako lokubanza DJ. Alright. Angitshele ke Mr. Makeba. Sowuthetha umfati na? Sengithethe mina. Sowuthetha umfati? Yeah. Alright, uneminyaka emingaki nje na? Hayi, iminyaka yami nalo ngake ngiyacabanga ukuthi siyafika eshumeni. Yeah. Lo lwayithi. Alright, lo msakato lo mawubuka. Okay, uyile kuleminye imisakato. Lo msakato lo noma ubuka. Ngalendlela longiyo, ngalendlela lekugcwele abantu ngayo. Nawubuka nanawo. Kwentiwa yini ukuthi kugcwele abantu kangaka la? Lengathi ngikubukile kakhulu nje umsakazo njengoba ubona nje ngendlela ngibona ngakhona ngibona ngathi umsakazo webantu vele unikele kakhulu esigabeni ukuthi abantu bahlale bakhululekile ngoba yonke into abayidingako umusic labawudingako wonke cishe uphelele kumsakazo lo nangale ndlela nami ngibona ngakhona ngomsakazo lokhombisa kuba nemandla umsakazo lokhombisa kuba nemfutho futhi uyabonakala ukuthi utele kuto ukhavesha cishe sonke sivese naSwati netigaba dabo ungaba mncane ngabe umdzala ngabe so umdzala kakhulu ukhulile uyakhona ukuthi ukhaveshe usingenise sonke sinele kulomsakazo bona DJ Manimeka. Alright, angibambe kancane ngengijike emakethe. Jazz and more music from all over the world. Stay tuned to Radio SKUPHE, powered by Zips Pro Media. For the best entertainment and adult contemporary music, tune into your number one station, Radio SKUPHE. Experience Swazi dynamic culture with Radio SKUPHE. For relaxing sound, soul, jazz, and more music from all over the world. Stay tuned to Radio SKUPHE. Alright, mfana waseKhabe sasa simakethe mshele wa njobo ivile makethe yami. Njengamanje Radio SKUPHE. Alright. It's the voice of the Kingdom of Swaziland, showcasing our Swazi dynamic cultural experience. Radio SKUPHE. The voice of the Kingdom of Swaziland. Radio SKUPHE.
Alright mlalele sikasolo ku Radio Skuphe ngihleli nalo lejala ngifuna ukuliqoqisa lejana namuhla. Alright. Mfana wasekhaya ngibuka lendlela lesive lesigcwele ngayo la. Umbuto wami usekutheni kuwe. Bete nawe ndabantu laba bayala abantu abangaka ngoba kunele kungena wena la ngababona batheleka. Mina wethu labantu laba bantu laba ngalendlela ngibona ngakhona mina wethu baphoze bafana ngalendlela engide ngayo nami ngoba bengifuna ukubonela ukuthi nembala ngabe le studio leso noma lo msakazi ngabe abukuleli ngoba ngalendlela vele siva usatha ngakhona umsakazi siyeva ukuthi awu cha lenzawo lena hindzawo vele setulu kakhulu enelekhombisa ukuthi umuntu abamnandi umsakazi vele ukhona ukuthi sikhona sisihlale kuyo njalo nje mtholalela. Alright mfana sekhaya. Alright, sala Radio Skuphe la sikona khona ngihleli nejala kamageba masiya. Alright, ngihleli nejala kamageba. Solo kusixoxa ngawo lo msakazo lona. Mfana wasekhaya uke wayivakashela leminye imsakazo ngaphandle kwalona. Yeah, ngeke ngayivakashela ikakhulu ngale South Africa nala kithi kangwane ngeke ngavakasha ngaye emsakadweni wesive nakhona ngawubona. iSBIS1 lo sembabana. Alright, yini umehluko lo ubonako lomkhulu nje? Umehluko lombonayo lomkhulu indlela lesimukeleka ngakhona nangithi singacomparisha ngalendlela ngimukeleka ngakhona kulenzawo lena ngivela ngisekhaya and ngalendlela le futhi ngiphinde ngubone ngakhona labantu labala ngakhathi kule studio bantu vele bacishe banako ukuthi basheshe bakwemukele mhlambe kunale minye imisakazo. Alright, lengingakusho kumfana sekhaya ngifuna kubuta la ukuthi mawungasakada la ungativa unjani? Sakade nje kuthwana nangumsakazo nangumpopho emva kwakho. Mina wethu ngajabula kakhulu ngafisa nami vele ekukhuleni kwami empeleni ngisafunza abengifisa ukuthi ngibe ngumsakazo ngingaliwe kona ukuthi emathuba emisakazo la kangwane mincane empeleni kube mhlambe yake abakhona abamnenge bengafisa ukuthi nami ngibe ngumunye lo sembi kwembhobho. Alright, ngova kahle mfana mdala akongibani ngibambere kancane sijike nakhe. My mother gave me the best advice on how to take care of my baby. Everything she learned, she passed on to me. And now, I'm passing that knowledge on to my daughter. Johnson's is specially developed with babies in mind. That's why our baby soap is gentle enough to keep your little one's skin smooth and soft while it's still so sensitive. 4 generations of mothers have trusted Johnson's Baby, and moms always know best. If you or a family member were to pass away right now, is there enough money for the funeral? At Hollard, we get you. That's why we now cover you and your partner for up to 50,000 Rand for burial expenses. And to make arranging the funeral easier, we now offer you access to a car for up to 6 days. You also have the option of your family receiving up to 1,200 Rand a month for a year after the funeral. Lastly, we offer you up to 10,000 Rand to erect a tombstone as a remembrance. SMS your name to 41299 or call 0800 151515. Terms and conditions apply. Hollard is an authorized financial services provider licensed to sell insurance products. Ngabe bosovile yini ngenkampani yakuleli iZips Promedia Investment lekhiqita emavideo ngebuchwepheshe lafaka ikhathi imicimbi yanoma nguluphi lihlobo imishado emaphathi tingoma kanye nema-corporate video etinkampani. Zips Promedia Investment bochwepheshe labasebenza ngebunono nangekwethembeka. Shaya nyalo ku76053525 noma 76085386 kanti ngale sikhwahlande ngu0826431452. nguZips Promedia Investment sikhonela kwenda impilo yakho ibe ngcono. Zips Promedia Investment badukulu ba Vendesport. Siyabonga bomhlophe bolonyanza. DJ
Livulekile isango Livulekile lona Livulekile lona From time to time, stay tuned to Radio Skuphe for relaxing sounds, soul, jazz, and more music from all over the world. Stay tuned to Radio Skuphe, powered by Zips Pro Media. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Skuphe is the voice of the Kingdom of Swaziland. Showcasing our Swazi dynamic cultural experience. Radio Skuphe. Radio Skuphe. The voice of the kingdom of Swaziland. Radio Skuphe. Radio Skuphe. Sambese koli Yakula mina Sambese tewene tena Yakula mina Sambese pitoli tina Yakula mina Sambese joleni Sojobele ngakona. From time to time, stay tuned to Radio Skuphe for relaxing sounds, soul, jazz, and more music from all over the world. Stay tuned to Radio Skuphe, powered by Zips Pro Media. Something special. Unforgettable. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Skuphe is the voice of the Kingdom of Swaziland. Showcasing our Swazi dynamic cultural experience. Radio Skuphe. Radio Skuphe. The voice of the kingdom of Swaziland. Radio Skuphe. Radio Skuphe. Oh yeah, yeah. 1, 2. Agenphinde futhi kwaze kwamnandi ngithanda nonke futhi bahle nonke. For the best entertainment and adult contemporary music, tune into your #1 station, Radio Skuphe. Experience Swazi dynamic culture with Radio Skuphe. For relaxing sounds, soul, jazz, and more music from all over the world. Stay tuned to Radio Skuphe. Radio Skuphe. Alright mfana sekhaya uthi unganiketwa lithuba lekuthi usakade uthi ungasakada vele ekhuleni kwakho awuvele ufise kusakada. Angifisa kusakada DJ Manimeka ngoba kangibanga ngisalithola lithuba lokuthi ngasakada. Kopha ke njengoba naku namhla ngidivela ngisekhona e-studio kuyafana nakimi usu awu impela ngiyasakada impela but lomkhulu ngoba naku ngihleli lapha eceleni kwakho balaleli bayangive emakhaya kufanele ngiyasakada impela namhlanje. Alright. Alright. Mfana sekhaya sitawuqhubeka solo sihleli nawe la ngidibona incingo tami solo ukuthi bhanyatile njalo kanti nemarket yami nayo solo kungifushe njalo. Development of your child's brain and body. Scott's Emulsion has omega-3, calcium, and vitamins A and D. If you or a family member were to pass away right now, is there enough money for the funeral? At Hollard, we get you. That's why we now cover you and your partner for up to 50,000 Rand for burial expenses. And to make arranging the funeral easier, we now offer you access to a car for up to 6 days. You also have the option of your family receiving up to 1,200 Rand a month for a year after the funeral. Lastly, we offer you up to 10,000 Rand to erect a tombstone as a remembrance. SMS your name to 41299 or call 0800 151515. Terms and conditions apply. Hollard is an authorized financial services provider licensed to sell insurance products. Radio Skuphe is the voice of the Kingdom of Swaziland.
showcasing our Swazi dynamic cultural experience. Radio Skuphe. Radio Skuphe. The voice of the kingdom of Swaziland. Radio Skuphe. Radio Skuphe. Baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I'm finding it hard to believe we're in heaven. phela sikhona khona sisakata endansi kaManzini njengoba selongihlalile nalejala kaMageba la lisilejala le belifisa kuba ngumsakathi kuyabita kuba ngumsakathi kuyabita kuba ngumsakathi kuyabita kuba ngi-DJ ngihleli nalo ke lejala studio umlaleli ngiyawuhlala nalo kuyawuthi mate kulamle kuyawulamla insimbi awungithi vele kuyawuzokuthi sokungihleli nalo kumnanzi nakunje ngiyawuhlala nalo kuyawuthi mate no nyalo ngidawuthatha incingo mfana sekhaya akongitshele kocha uthi Manzane mawusuka edrobheni uya kuManzane nyalo njengoba emabhasi asenyuka kubhadala mali kusho wanyalo isibhadala emalangeni lamane unekunene nasuka kuManzane esedrobheni mansuka kuManzane edrobheni ngibhadala emalangeni lamane alright and so awungitshele ke mfana sekhaya mangathiwa wena usakadala Radio Skuphe kaManzini uhlala eMbabane ungenda njani travela njani ngoba kudulile kusuka la eMbabane ngicabanga ukuthi wena DJ indlela engcono nje ukuthi ngivele ngihambe ngohlala khona le kaManzini singabakuningi ukuthi ngoba indzawo vele le kunomsakade ngithanda kakhulu umsakade le sinangena kiyo bangemukele lo ngena kuwo ngiva umoya wami ujabula ukuthi ngibe khona so ngifisa ukuthi mhlambe nangake ngithuwe ithuba lokuthi mhlambe ngisebenzela le ka Radio Skuphe ngivele ngihlale khona lena kaManzini ngabe safuna nje ukuthi ngihambe mhlambe ngehle nginyuke ngekaManzini wena kunene alright uthi ungafuna nje kubohlala wena ule kaManzini isikhathi lesiningi alright no mfana mdala khona sisabasatha nyalo emoyeni emlalelo sekhaya khona sisabasatha emakhaya itincingo tami tibhanyathile njalo la ngiyabafaka ke nalibasa semakhaya nabo bazivuse
Alright, mfana sekhaya bosangixoxela lapha ukuthi wena ungahlala kaManzini. Alright, nalo sothola lethuba la mhlale kufika la kaManzini. Nyalo ngidakuniketa lithuba lo talenta la. Sitabe sisakada nawe la. Sisakada live la. Sitabe sisakada nawe live la. Uyangiva mos? Yebo. Sitabe sisakada nawe live la. Kodwa ke khona lengisafuna ukulungisa before sisakade nawe la ngoba kunebalaleli labangenako emalayinini. Ngifuna ukuthi balaleli abasekhaya ningene kunali line nali lenginikete lona 7713088886. Ningangishayela ku cell phone please. Mawushaya ku cell phone nje leya uringa esigodweni. Phandle ku cell phone ungisendele i-message. Wena ngena nje ku 77130886. Mangabe ngale kulela ngale South Africa Scotland uthi +268 ake ngidedele imakethe kancane. My mother gave me the best advice on how to take care of my baby. Everything she learned, she passed on to me. And now, I'm passing that knowledge on to my daughter. Johnson's is specially developed with babies in mind. That's why our baby soap is gentle enough to keep your little one's skin smooth and soft while it's still so sensitive. 4 generations of mothers have trusted Johnson's baby, and moms always know best. I need your help. Bring all of that to the bathroom. I'm already late. Joko's Master Blenders select only 1 in every 1,000 leaves to bring you strong tea in every sip and give you strength when you need it most. Joko gives you strength. Tatwethu sesemeni ngakwamukela sawubona. Hello. Unjani na? Ngiyaphinda njani? Ukhuluma nabantu wakabani kuphi mina? Ukhuluma noZipho Nxumalo eMbabane. noZipho Nxumalo eMbabane. Ngicela uvuthele ihlobo takho. Ngabe bosovile kambe ngalo msakazo weRadio SKUPHE losenza kuvulwa kaManzini na? Yebo sengivile ngayo kuFacebook. Oh, how many shame baby girl. Do you go to Facebook wena? Uya Facebook wena? Ngiya Facebook. How many shame. Ngiwa ke lomsakazo lesikhuluma ngawo lena. Ngicela ungendele so, ngicela uvuthele ihlobo takho letsandzaka. Okay, uqale ngicela ba my colleague nomcebo Magagulu usevuthini. Yes. Ngicela umfana nami osehlangano uNonjabulo Mazibuko. Yeah. Ngicela my sister Ayanda Nxumalo usevuthini. Yeah. Ngicela Sibongile Dlamini usenesithome eMbabane. Kuphela. Yebo. Lo DJ lo khuluma naye emsakatweni DJ Money Maker amvusele nalo Money Maker. Ngivusela naye kakhulu ngithi ke asikhuleka khokho. Uva njani nje mawukhuluma na Money Maker? I feel so proud. Oh, awumini. Ukhona umngane wakho oseceleni nokamfakela inini? Bani? Umngane wakho ukhona ini lokamfakela inini naye yavusela? No, ukude lozudani. Alright ke ngicela ngidaphinze ngikutsinze masinyane uyeva. Okay, bye. Ngifuna sikhulume ngansense uyangeva. Siyabonga. Awumini, bye bye. Bye.
Mfana wasekhaya ngiyakwamukela sosemoyeni ku-Radio Skuphe sawubona. Yobhuti njalo. Ngiphilile unjani wena? Hayi philile ngobhuti ngifuna kahle kakhulu la kahoyi. Kahohola yini? Kamshwana ubonje inkonzi. Awu ungithola kahle kakhulu i-Radio Skuphe. Angithola kahle kakhulu. Ngifuna ukubona phakathi eMbabane. Embabane. Awu bathathe mfana wasekhaya i-Radio Skuphe ungitshela iyarokha yini? Hayi iyarokha kakhulu. Lo DJ ngimane maker lo selayinini uyarokha yini yena? Hayi iyarokha futhi lokho. Ngibongela mfana wasekhaya kusishayela ubaba nelisuku loluhlweva. Kanjalo nawe futhi siyabonga Radio Skuphe. All right, bye bye.
bekunemvombatana yahlangana nemfana impumalanga neshonalanga yona lemvombatana ikhulisekile kunala mfana lo unina kadala ngawabona Radio Skuphe is the voice of the Kingdom of Swaziland, showcasing our Swazi dynamic cultural experience. Radio Skuphe, Radio Skuphe, Radio Skuphe, the voice of the Kingdom of Swaziland. Radio Skuphe. From time to time, stay tuned to Radio Skuphe for relaxing sounds, soul, jazz, and more music from all over the world. Stay tuned to Radio Skuphe, powered by Zips Pro Media. Kepa sisingete bangeko kote mialo. Hey, oh, yeah, wakota imialo bo. Hey, oh, yeah, wakota imialo bo. Yeah, oh, wakota imialo bo. Siku Radio Skuphe la sikhona khona la satela khona emaswati la seswatini kangwana. La ngihleli khona ngoma nsi. Ngika Manzini edolobheni Sekla Hill Studio. Njoba ngishito ukuthi akusithi ivakashi. Wayivayini lento leqhamuka la ngemuva. Radio Skuphe, Radio Skuphe, Radio Skuphe, the voice of the Kingdom of Swaziland. Radio Skuphe. Njoba ngishito ukuthi ngiyahlala nawo kathi mina kulamne insimbi ngiyakutshela mina ukuthi ngiyahlukana nawo ngaba. Akusibantu la studio babulala inyoka. Siyarokha nje. Hayibo. Uthi bathi ngotame ngene emakhaya. Umnanzi nako njalo. Usukuvulele kahle mawuvulele umsakazo wakho iRadio Skuphe lesakata eSekla Hill kaManzini. Ngiyarokha la.
njengoba ngishito ukuthi kunetivakashitami leti ngivakashele la ngesekudla sami sekunalelinye cha njengoba ngesekunale sami yokuhleli lapha umfoka bani koja umfoka Zulu ngese incele sami ukuhlela umfoka Zulu ngesekudla sami sekunalelinye cha Radio Skuphe The voice of the kingdom of Swaziland. Radio Skuphe. Watsembisa utawufa lako naye yofa khona manje-ke hiba indvodza sibili beketelela lesinqumo sakho usithi ungakhohlwa usithi ungakhohlwa nakuke lokumcoka kunako konke zunga 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 qali umphuli inhlitiyo zunga 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 qali umphuli inhlitiyo watsembisa kutsi utamtsandza tekube sekufeni manje-ke hiba indvodza sibili beketelela lesithembiso sakho sithi ungakhohlwa sithi ungakhohlwa nakuke lokumcoka kunako konke zunga 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 qali umphuli inhlitiyo kuthi zunga 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 zunga
Sungakali umphulifitiyo mphathe kahle wena Sungakali umphulifitiyo emazulu abukile wena Sungakali Zunga Sungakali umphulifitiyo Hey